Yo, novio, ye de gakena milo. Kena o, kena yana, kena miokata. Le Yesu Christo va come. Alléluia. Yele mi akosisa. Habito, pe gbesem ka boya me. Edongbe, be ajema o yo me. Alekekeye yo mati tio galera. Ye ma gbugbo gbede o. De o hare efi ajogboma. Ye klo ha ejeba bi efi ajogboma. Na yo mati tio ga sogbo alekekela. Mi ma gbugbo gbede o. Ba gbugbo no bi ye. Mega gbojo no bi ye. Yo mati tio le to sogbo. Eye fugbo le to sogbo le ji o gakela. Ma obele. Ama jojo fo fugbo sunagbo. Ye bo yo mati tio sunagbo gake. Yehowa baude na le o katame. Eye anye jidu lagodo. Alléluia. Mega bubolo. Ne eyo mati tio le bo somle johala. Kude Yesu tiko na poleke ya dujino rola. Eda jogbe. Mi da jogbe le. Eye mi ma ganye kokpo megbe o. Yele kaji ko ejebe je to mi akpolo. Lo mi akpe. Bena le toji la senya ya o le egbe fe keke ame. Ye da kpere mi ape sister. Ga sister habito. Bena ye fe hagbe ya. Ega cho domi ngusele kapo ya me. Lovi yo. Ye le toji egbe. Ye be ya be munye de kena mi okata. Agbe munye kena nye kwe o. O jebe nye kwe mi adakpe na mau. Mi adakpe na feto Yesu Kristo. C'est que domino dossier na nyeklo mais parce que o ya nyam gale alo galasio tayo amenu fe do e o la nyeklo alléluia e ya tae ne nya fa gbola o ha jebe na wonti do ne wonti do vola na cheri la no viole ha me ha ne wonti do na de popo ke apeto Yesu Kristo Chobala nye kliu. Novi lo to le Kristo me. Le novi si o kata egbe ole nyala sem. E o cho fagbe. Le afeto la nam la. O yo mbe ya to kem. Le Kristo Yesu fon kwame. Nke kere ganye siana nye kliu be mi ga sem o fe egbe. Ke yo gba chote nu na ye fe egbe tola. Alo gbe takola. Ke o yo be Yesu yo. O yiram Maulolo avoidula le Kristo Yesu me ye fe gbesem ne le kapopo ya me e ya ta novi me di be ne nya ya va gbola na akpo emenyi ne na buntikpo ne na choto le me kaba e la be e Bible ko la mi bele e si ke Yesu Kristo va itoto gbola itoto mo kho o gbonu le gbo Egbela ama gado ugbanu le Yesu Kristo fe enyagi agbo ayo le mo bubucho ama gado ugbanu le ama si o nyate fe le luna ola mo gado ugbanu le ugbo botola ama yo le ba hian Kristo le ba hian no cho no vie la be edongo li le gbana e se sere gbana e wa to si chi kofa e se sere ke ala sesebena na kochi anu asesebena na kponu adu asesebena na akpo abolo tete angere nume e Biblia ko le bela menye elududu ke ya bolo e pro olewo ke bo mo fo nyalai hallelujah ne ye ko mi re amos fa agbale me amos fa agbale etam enyi Pupu ere kea me choyi pupu eve me choyi yepe pupu enu wala ya tom ya ni la fima mi akpo nya ke obro to nya tira e be dibe na choto le me egbe ya afima e Biblia le bo na mi bela ale afoto Yehowa akro esi bora nkaka oli bona eye mado do wa mede anyigbaji
que menye abolo do alo chiko wu ame de chinu o que bom de Yehowa fe enyao seseun wa no eyamu cho achiafu nu yi achiafu nu eye wa no chagala chamcho anye heyi ejefe na wa di Yehowa fe nya ke o ma po o kana nya joyi o le emayila chiko awu de tugbe je tugbe o pe de kakui o eye gbafa afo. Amen. Praise the Lord. Ni le chokuku we de kema by the buku we to ame. Nou ka Bible di be agbole nye ko le nya ya mo no vi nye. O be kare me gbana. Ide gbana. Gafofo le gbana. O ke gbobe ye ma senya gbo. O ke gbogbo be po mi da so fo e. O ke gbogbo be le o pola etore kama otoyo onye. O ke gbogbo be le o pola mega ko goto. Eye ele du fum de kike mo fadu ya oti egbe agbe adila obe eyire gbana gafofo ye de gbona fo ya eye do wa me echiko wa me alava eye manya chi de chi kenye be na no igbomilo menya nu kenya bolo ye makpo. La Bible a bolé mignon de la fille abena. Allez à photo Yehowa gloesi. Bona enkekeli bona. E mado do wamede anigbaji. Kemenye abolo alo echiko wame. De chi mu o. Kabo de Yehowa fe enyaseseu. Oh, garebe gbanala nyasesiala. Atos ile kesike echiko wuname ene. Si beke to wame ne voye makwe o. Wo egbe yo lo glomla. Ejebe na trole chi na kwe kaba. Ela be yi ne gbe na bena. Maga kwe o. Maga se o. Ala dibe ya se bo maga tem se o. Adi o ne gbe le tome ne vo maga toma se o. Ela bena enyen keke voade. No vinye. Owo kele egbe. La gbegbe la ejebe na sema ofenya ne na troji me kaba na dede popo na wo luwo bena na podede na jifo fiarfia me yi ela be kekeli gbona eye enyasi atosi to wa me penya magatom sio eye atosi chiko wa fenya eye magatomo abeas ya se ne ya vagina fao ela be gakemo le gboro be na sela epo esigbebe nugbalo ede no viyen owo le tugbeje le kele gbi dangeligeli obe gare me gbana o de kakui kebe ma cho le kele me gbo ma wuye gbebe gare me gbona eye enya sesela atosi chiko awu enya sesela atosi do wa me da boloti wo be ya bolo de enya sesianti de deko ela be nya me ya gbele iye take Yesu va e to gbola o gbe wo ke ame shokola Biblia bobo na mi mus ona o musebola tosi ma ovio e ame sho ma unto jina lokui no bi ye lo gbe ne jiji sene swasio chobena ne kekefo abalola magatam sio amerika bale agagbele na o abare sike jole no amoliene no ale gbobo mi pa mi akpara ka fu mi va pele mi kpara ka vola o kono ai o du fawle no anti e wo ke chilo lo dola o amobe hey no akpere yo ti lola no vinye egbe me consider ma ofenya ola abatosi echikono cho eye ovo me la fu pepa kla bo gakea ma po e anu
egbe ojebe la xɔ ze kana no agbetsia le tsatsam agbevudo la le gbɔ o ela ole ele didi ele kɔ nɔ dzi le xixia me godo gake be o dabe me gbɔna eye yi sesia ɖe xɔ egbe zi ɖeka ne ɖeɖe kpɔkpɔ na nye tɔwo lo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me elabena mi le ku ɖo le bubu ŋuti be woawoe la kpɔ ye la na be woavu Yesu Kristo ƒe nya ɖeɖe koe wɔ amewo ƒona eya ta nɔvi nye le be ne nya ya ne naku ɖe ŋuti ne natrɔ dzi me ne akpɔ ɖeɖe le Kristo Yesu me ne nakpɔ ɖoko be nyateƒe wodzi ye tso Mawu me ye tɔ si Mawu ƒe vi lo Mawu ne yirɔ gbea ne yirɔ ɖaa le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me nyagblɔ be eya yi sa ɖe lo bye bye.